Ania La Ketdin. Apay, Angelica. Anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planob nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di may. Adalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada, ngaman manulaan. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay, jakamukan ka. Sa anak ba't achismusa? Saan matlaang achismusaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta. Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wide. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano nga may mangibabain day jay nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada tinang ipabarangay kenkwana gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no naipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jak ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ama kamarites. Bagbaga amana na, isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayon ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya? Day ta makimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. May samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day ta nga rod tatang. Diyak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inapa na kamot lang iday. Isu ang kagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat ang makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano? Inton sumaro na taon langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di amom mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsud ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano adda amuda. O, nanang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka man? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Iji sentro matlaan. Oh? Sa dino iti manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat mo, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica itong bigat. Anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumit din ng ibagang at muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya La Ketdin ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguradong lang. Anyati ko na bitayan, Angelica. Agidan kayo kanibuba at ngagpasentraw. Wan nanang. Ikanya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang saludsudan na mo't aminan. Ada isurok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidag ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasolbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo na yunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya ngay at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay kat mayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatan katata pagtrabaho. Temporary lang met kit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano ngay amang rugi ka? Hinton Lunes nanang. Mala, agi na nakangarudan. Tapno at dapigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa'y ti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga rudan na kanayon. Di napatag kit adabayad na. Si kakit di mo itanakaw. Sabali nga rudan agparparik na kanyak, tatang. Anya manay na itangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan ba't siguro ang maaramid ni bubot ti kasta? Anyat amoyo ngay, tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy ngamin nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbodan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Ang saludsud kayo, ng nosong batak, di yung matrangad pat yan. Saludsudak iti boss yo. Wen okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo, ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kao. Ay, kwa nanang. Di bubot sabay day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Ada ka na uti nakakita ka na Angelica ken bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, mate.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ang tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga ino adamat ang ti panaggusto da iti tunggal maisa. Ay, sana mabalin. Jak kayat ti Marites a manugang, tatang. Jak itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti masawa ti apo ko yo. Jak kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kayat mau, tapaayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pailaang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo kanibubot. Ne, saan kumamat agasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga ro ti maramidak noy ayaten mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan over my dead body. Anya ti isyo yung kanyak aya? Jak kayat ti chismo sa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo, Nana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. Adda relasyon da ka ni Bobot, Nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, Nana. Jak kaya ti madaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, Nana. Ni Bobot a mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo dya babae? Agpampanunot ka kadaya. Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismo sa kanto mga main. Ni nanang mat, nagbalbaliwak mo na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Kano saan? Papanawan kan dito'y balay.
ita makisina ni Bubot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Amangan mo't no po na nagbalbaliwon jay tao. Kasano saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat adda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Anya ti aramida medjay. Kagura na kalangarudan ni nanang na agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulong tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Day tangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa nga ibagbagak kan kasar denam ti kinachismosam ngam natangkan mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak. Apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibubot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asikat ti type ko a manugangan. Ulitak manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, Saan ang mapasamak dayta? Siguradong lang, Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yo. Siguradong kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga o kailangan kan ka ti relasyon da Bubot kan Angelica. Uwan, ngam paliiwak lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katadamot ti baseta nagbaliwan na. Yakon makitkita dita waiting shed. Sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta, tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itahamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sa gundaway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga intad na kanya. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Ania La Ketdin. Manaw timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, nanang.
Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan nanang. Agurdar ka nga rudan Ania La Ketdin nanang. Saan mo't aras dayta? Nasapa pa'y mat. May mayat lata no advance ti order. Tapno saan tayo maibusan. Agordarak to itilitsyon ti kaaruba. Ay, saan? Diyak kayat dita. Taapay. Diyak kaya ti lechon da. Gumatang kalaangan iti sigod na paggatgatangan tayo. May mayat ijay. Siguradaw anaimas ti lechon da. Ayan na nga'y dagiti impawit ni Manong nanang. Induling ko Manan, nang itulinan nyo nga'y. Basta indulin ko Apay aya. Tunggal aday pawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagita no ag-expire nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Ibingayan nyo dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong kat adu ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Diyo mo't lama ibus dagita nanang. Saan mo't mabalin nga ipadawat ko dagita? Nagregregatan ni Manong mo ijay abroad. Ipadawat ko laang tadakwada. Ni nanang magdakas tagim emote. Basta, di mo pakibiyangan dagiti indulin kaw. Dayta ti jacket kada kayo nanang. Mahilig kayo ang mga induldulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga in-order mo, anak kaw. I-deliver dan to intun madamdama nanang. Simbang petang dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipa-deliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Ania La Ketdin nanang. Di kay makaururay mat. Aywan gayam. Inimbitayo ka din ni Uncle Dolpo? Iti anya makagapo nga imbitarek dayjay at tao, anak kaw. Kasinsin nyo dayjay nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abagan no iso na pa'y kiniti magibos iti may sagana ang makan no kwa. Agsasaw kayo. Kasla kay baknang. Saan man alasayati kasta nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman itinaimas? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Ipa-deliver mo ti lechon ko na. Ado mo ti tao itayan daan ti Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di bali latan lakay. May mayatan no saan tayo nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat di Ni Tatang, kunak man no nagkuyog kayo ang nagawin. Di magas itayan ti kumpare na. Adala ka no napatag ngay bagana. Amang ano mabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumarunwa akto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo ba Uncle Dolpo? Ay, Dumagas kayo pa'y tamangan tayo. anya okasyon naman daka-dakan. Birthday ni nanang ita. Nalipatan namot niya baga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrok kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababain sa magkanakan. Awan ti rumbang apagbayanan nyo, Uncle. Dat tayo laang mag. Agsarita taman, Amanda. Maipapanitian niya, nanang. Anya ti aramidan dayjay Adolfo dito'y balay, Kas makita yumot nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagakken ka adi mo imbitaran dagita?
Ania La Ketdin nanang, kasinsin yun ni Uncle Dulpo. Awan mo tiyan mo kadakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagrup-rupa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo nanang. Talaga ajak maawatan ti ugali yo. An-anwam manan ta isupsupot mo amakan si ka Amanda. Itad ko kini Uncle Dulpo tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Asino tinang ibagakan ka amabalin mo ti mangibingay ka nakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalalangan. Oo, nay kayo nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yo. Tapno ibagak kada kayo. Kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kita makan. Sana siyak ti pagpungpong tutam, ah? Hindi umot lang maibos nanang. Sayang laang numabanglos iti ref. No saan na maibaos? Bye-bye am di tata uray mabanglas. Dakas ti kapanunutan nyo. Kasanunod dumtungto ti aldawag kasapulan kayo. Asino tinamnamaan nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan ti dakdaka matam. Anya kumangay ti may tulong dagita kadatayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laeng nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray siyak nga rugbakan. Rabiin nga mawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Ha? Ah, tatang! Nay, mapayang kasta tila nga yung ang kasawa. At nakati pare ko. Kastaunay ti danag mi kada kayo tatang. Naimbaglangan, tawan dakas ang napasamak kada kayo. Wan nga raw. Itay pa'y nga urayan da kayo tatang. Pasensya kayo no narabianak. Nakipanganak kamay nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Kanto'y tintin ni Amanda amakan para kata kayo. Nag-expire bagaya man tinado mga idol-dolin ko. Sa bagay, nabayag nga binang tinaduma dito eh. Itaman pa, ngayon luwar yun nagita induldulin nyo nanang. Ah, ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Nay, nagadupay gayam tinabati dita. Diyo pa'y lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kan no kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan nanang, ikan nyo ida. Makitan to ah. Amuyo mo ti kasasaad da nanang. Ay di nakman reng-rengen si ka Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdaka matam. Awan la tidaduma aya. Wan, ata iso dala ang ti kabagyan tayo nga asid nag-apagpatulungan tayo no kasapulan tayo titulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Dulpaw. Ada ka diti bagam kasinsin Petra. Bagiyaw. Ha? Kanya tilinaon da iti asupaw. Basta laam latad, para kada kayo dayta. Ay na, ang yaman na klaunay kasinsain. Imported sama na kita, Ay uwan na. Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw. Anak ko. Kita am da ito, Susan. Anya day tatatang? Intid nanti mapitra. Imported na kita, Nagkapo ka no, abroad anak ko.
Kitaag man, tatang. At dati kape, vitamins, dapat chocolate. Aywan nga agpaiso. Hey, Nakaskas daaw, tatang. nakaskas daw ti Ania. Italaang man anang tad niyan ti Petra. Okay lang, anak ko. Saan namot a responsibilidad ti mangtag? Nukas tangan dati ipaw iti anak na nga OFW. Muntoy man dagita, tatang, takitaang. Kita, ato da ita. Sa balit agparparik na kanyak, tatang. Sika, hindi mo anak ko. Pag pampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumat, tatang. Apa ka di anak ko? Expired matandag ito eh. Anya! Anya tilinaon ti supot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut tsanday talakay. Anya dito aya. Imported mo't na gito'y bakit? Dapay tsokolate. Di mo kutkut tsandag ita, kunak. Nangalanyo ti daytoy. Intad niya anti Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Jak amoy ti dayja kasinsin ni tatang. Pagbali na matabasuraan da tao. Bakit anyang ron ti planom ka na gitangay? Isoblik ka ni kasinsin Amanda. San tayong agbibisinan niya? Isublik da gito'y kasinsin Amanda. Ne, apay di ta kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tiragsak ni tatang. Tadaing nyawid na nga imported. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaangan kasinsin. Sumrok ka pa ita isupot ko ti itad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, siguradong ay kan na kayo matlaang. Naksayan tinuldulin ko iti sled ko ah. Dang tedak kada kasinsin Susan nanang. Apay anang ted kapay laang ket adamat ti inted ko kanidulpaw. Tiintad yun nanang, expired matan. Ah, Insubli ni kasinsin Susan dagiti intad yo. Pagbasuraan nyo matpiman dagiti padayo at tao nanang. ay kwa. Saan anasaya at ti kasta? Uray kas jay ti kasasaad da. Irespeto tayo latta kumamot idaan. Adamot tirik na, da masaktan. Kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, intun bigat? Owan bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasayat mat nga rodong kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Owan, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Mala, ag-shower ka nga rodan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, no makay dasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sana makaangas anak ko. Apay nga isa pa'y rabiin. Itaray na kiti ospital. Diyak kayat ibatay. Ay, mabit lang nanang. Itugaw yung pa'y beta awagak ni kasinsin Susan. Barang natarimaan ang ti tricycle da.
sisilaw ta maturog tan bakit. Agpasadak pa inton bigat. Na, sino ti umawawag katrabiin? Mapit lang ta kita. Nyaman damot. Sungbatam, ang mga nun napatag ti paganakan ka. Hello, kasinsin. Hello kasinsin, natarimaan ka di ti tricycle yo? Auwan kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itry tayo ni Nanang i ospital? Apay, ano ni auntie? Saan ka no ang makaangas? O sige, mabit lang, tay bagak kanila kay ko kasinsin. Agyaman na kasinsin ha, urayan kayo dito'y balay. Uwan kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun yan ti Petra ija ospital. Saan ka no ang makaangas? Ang mga no kimaro manan ti an-anayan na. Kumusta mo ti marikrik na yun, Nanang? Ako naglakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, taada ti tricycle da kasinsin Susan. nakababain launay, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito'y ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayong Nanang. Ay, di nakman but-but gan, anak ko. Pudno ti bagbagak Nanang. Saan kaya kabaan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalat ta. Ay, wan, anak ko. Makarwarak dito'y ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnakaw? Anya La Ketdin, di kagbalay na napaidam, di mo imutan ti pada mataaw. Iti kasta, kit andan to ti tumulong king ka, nusika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ania La Ketdin. Talon dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Wan, nanang. Kasano, no, damanan mangayat kanya. Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talo nga anak mo. Gam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakang. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak ka, ngam saan mo, takas lakay kayat mo din. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin ah. Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos ah. Oray awan no ni dignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam ang mga no. Kastaw na'y apanangarapaak mo kan kuwana. Ay na, uri tilmurag ti postisok, saan to ang mapasamak na ita? Anya? Apay, kasinsin Monica.
Awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka. No makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta. Ngamsan kayo makauawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawaan niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica, nagasatakit di Kasano nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Sang bagkit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kat agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Jakon mabilang ti pamagbagakkan ko na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Atiw na pa'y din ati bala. Ania La Ketdin. Amomdiag na. Ay-ayatin kalata nga uradan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wedeg na. Mamati ka kadakan niya, klamis. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kasalalena. Kasta? Wedeg na. Isuasumpatan na kontap mo ang kalamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Daman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid nga agsangsangit. Ay, anyan. Nay, kasla nasakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kankwana. Ay na, di mo man ipapilit ka mo. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. Adapay gundaway mo amang sublat kankwana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabas kamutin, Monica. Nababauna yan, ti pagkitkitam kanya. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak.
Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Ania La Ketdin. Pasensya ka, Diag, na may ibaga akong tipudno kayo ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung anti agpamalangak nga ayayatin ka. Ngayon ta kinapudno na katsan, met. Sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta. San na bali ata linaglagsak mo, metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat Di ko nam, inim-imas tadwa. Wen, akluniak dig na. Iso nga awan lugi itinalalamid ta. Iso anawaya tamit nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nanang, Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nanang. Nailawan kami ka ni Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Kati sumat nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Ania La Ketdin. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica? Kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak. Katsyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya? No agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnaman na apo maiso? Anya La Ketdin aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, sino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan matanam na minsan na napasamak day takin ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masika matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga bin maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Ay La Ketdin aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyo, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang baga no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga agna kaman ti kasinsin ko.
Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ko, dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Puno amin nagitim bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? I get 101%. Ngam ni, lumakay ka matan andoy. Ay na, di naktagipas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy. Kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang? Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakapay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng kan ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, break my heart, something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. At damat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa'y dito. Taagam amo kami man. Iti da ito yung andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na. Nabartag ka na talaga digna. Di mo na amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan tayo dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog tayo ti tayo dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalida na baby maker tayo dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, nagsan na ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti tayo dyan kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramidan ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya La Ketdin aya. Di kag sao-sao dita, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom kiiding. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni marami dakno di kan ay-ayatan dig na. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana nagsaya ti kasta dig na. Di kag sawi ti kasta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan dig na. Ngam kinapudno na. Diyak gayang kabagilan na suportaran dagiti anak mo.
Nagatuta magayam. Pumanaw ka ni tisang wanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikog tarkay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako na mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang ngagsang-sangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matun ngagsangit. Agtal na kayo, kunak. Bisit kayo, mat. Ne, di mo bugkawan lagi ti anak mo adig na. Sida mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Dahil tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Ania? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita. Isaf-suffer mo ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatet. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan na kita anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagreb nga mat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka nga minandig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo. Anya? Patinaklig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan na kun Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan dig na. Ayatan kan ipatig ka. Pasensya ka na talaga Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan Orlan. Nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawa. Kunak tumat ngamin nga gayat ka kankwana. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armamidi kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga. Iso apatyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Ngumsakbay nakakabsat, hintayo mampay kablaawan, tinaragsak a panagkasangay ni Ma'am Jose Lakasandili Biray, ditanay Toronto, Canada. Naragsak a panagkasangay mo, Ma'am Jose Lakasandili Biray. Happy birthday king ka, Ma'am Jose. More birthdays to come, Ma'am.
Kastamot tayo nakablawan tayo, tinaragsa ka pa nagdengdengag, dagiti kakabsat na. Da Ma'am Mary Ann, Sir Rooney, Sir Larry, Sir Eric, Sir Alan, ken ni Ma'am Sheila. Ken kastamot tayo nakablawan tayo, da tatang ken nanang da di tanay paritaw tagudin Ilukosaur, da Sir Leoncio Lakasandilay, ken ni Ma'am Maria Katbagan Lakasandilay. Naragsa ka pa nagdengdengagyaw di tatagudain Ilukosaur. Kastamot tayo ken ni Sir Edwin Calagaw, kumsa, ken ti nguten na ni Marian Calagaw, di tanay Chicago, USA. Naragsak apa nagdengdengagyo dita, kakabsat. Ania La Ketdin. Ania La Ketdin. Nasayata dakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagmalmalam. Ha? Diyang imbabad ko'y diyay banyo alaba ko ma. Sana kung anak alaba ta nagmalmalam at nagmangmangit ni baby. Kasta ka de. Kat anya nga ron. Naalag ka, agkapi ka pa lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, mahal. Nyalakit di dati. Sa anak mo una na banlog trabaho ita. Siya akong taglaba. O sige. Namabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? Tadwa bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Huwag nga rod lakay. Sapay naglami isti danom. So nga awirim latan ti anak tabakay. Siya akong ti makam mo aglaba. Wow. Una yan akinasadot ti asawam si Kamariaw. Ah, nanang. Agasem banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Ngam si kapay laeng ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo akin sa doot ni Berley? Iso saan anak kalaba? Saan anak kalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oho. Ti kunam kit day. Feeling prinsesa ti asawam. Agasem man. Nagmalmalum daan nagkulkulaw ng edya kwartuyo itay. Nanang. Nagsadot ti asawam Mariaw. No apay mo't nga minangay supay laeng ti inkasarbaw. Idintaw taadumot ti mabalin mo nga armen iday. Dinanang mo pasit aba nagday ti panaglaban nanang. Kung saan nga iso ko na kaming agasawa, ti saan na pa naglaba? Tamok mo't ang nariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Yan may isa, ayos lang kanya. Siyak ti aglaba tanay. Wala nga bulan ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigam iti nalamis. Ay, ano la amin day ta. Ti kunam kit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot. No ti pa nagkunati inam kat saan ko anang nagdagiti impagbaganakan ka. Nagbidot. Ah, Una yan, ibagana asadutak. Makita namat ngaw awir ko ni baby ang nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y tibagana asublatan na biit. anya. Nasing patak Mario. Saan kumamata kasta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit? Kasaritak to ni nanang. Mabalintamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Dahi tang arudgat bakit? Mabalin may. Adamot ni into day tatang adaga para kanyak. Mabalinta pagpatakdiran niti ure basi takalapaw. Lumasin talangan. Gumno aramidon tatay ta. Ako nagkaduan ni nanang iti balay. Pampanunutak day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at baketan. Kastamat nga ti aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam latan bakit? Saan mo latan niya kaskaso? Ipagpagapong latakan niya ako nga asawam.
Naimbag man taman anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anya ay nga rod, Mari. Narigat mo't nusong batak ngamin. Iso abay-bay aklatan Baybay ak asumanao. Nagsingpot ka matan. No siyak siguro day taay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabos mo ti aramiden na kan ka. Anya lakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris saan anasaya at yan aramiden na. Ibagam iti asawam, tabagbagaan na mo ti inana. Saan kumakas tay trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mari. Kanayon na matabagbagaan. Awan latamat. Kasjay latat ti ugali na. Awan matan tinamnaman ng agbalbaliw kat bakutan. Ay na Mare, nung siyak tisik ka, nasay-sayada lumasin kayo ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Ano samkit din di katugang makasken kwa na? Anya lakit di mo tan? Kaya't kumanti lumasin, Mare. Tamok mat aday ta ti numero 1 a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mat lang amin. No lumasin kami, asino lang ang ti kadwa ti katugang nga ki balay. Amumot ngagmay-may sa nga anak ti asawa. Hay, panunutem ti katugangam. Ngam saan nakamata panunuten, numasair ti rikinam, wano saan, itar-aramiden na. Diyos mio, Marimar. Ay, Lumasin kayo kitin, Mare. Saan asikat ti kanayon nga agad-adyas para kenkwana? Amum dagiti katuganga makasken kwa isulat rumbang nga ikan iti leksyon. addan to latta, Mare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la kumasukatan ti manugang. Sino katakaw na dyan manugang kaw kunaktumay? Si kakit di mo't minda. Kat nung nagsingpot mo't ti manugang mau. Aha, anya nagsingpo nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na? Anya? Nagalas ti ugali na kunaktumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y ti awanan ba'y. Ha? Kanayon na nga irasun ti anak na anariri ka na isu asaan ang makagaraw. Namuray man nakaturog ti anak na wa maararamiden na. Talaga akinasadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan ko maakasta? Oho, makasarita yaday dyan. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na. Saan na mabaliwan ti kinasadot na. Gumatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay kituon Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay wain, aglaba ka. Ano sam? Tapno saan nakaamapan is-istoryaan ni katugangam iti kaaruba ang nagsadot ka. Anya? Puno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito'y tinapan na nangis-istoryaan ka? Ado dita? Anya lakit din aya. Una yan ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Ay. Kasta talaga ti maikamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Adala tamot pagpatinggan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ati kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumasin kayo langan iti pagyanan. Tapno nataltal na ti panunot yaw.
Awan lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. No saan mo akayat? Agawid kami lang nga ni dya lugar mi. Kadwak ti anak na. Da kayon itinam ti mabati ditoy. Saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidok ti amin tapno makalasin tayo iti kabita na panahon. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige. Mayatak iti day talakay. Uray simple lang ang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan. Jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kuana. Kat nasukatan iti suron. Anya lakit dinaya. Amin matan akaaruba. Kat idanon da kanya. Ti mapan na istoryan ana sa dutak kano. Rason ko la kano ti anak ko. Tapno sa anak ngagtrabaho. Anya? Masyanak lang kan kuana ngagbati dito ngagmaymaysa. Ngamno isumat ti pagtalnaan ti panunot ko. Ti panaglasin tayo. Aramida mon, Mario. Kahit mo sa wan, lumasin kayo na ti pagyanan, Mare. Ay, huwan, Mari. Jak maanusan ang ti katugangak. Nasaya tayo tangay baga, Mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tapno marikna na tirikna tagmaymaysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo. Uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglutluto ak iti makan, tapno adda kanan na numabisin. Ngam kasjay pailaang tinapan na imbagbaga. Diyos miyo, Marimar ko nakmanin. No siyak to ti madan iti katugangan ng skengkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Patay agtupay ti bangabangan na. Kunak tumain. Anya? Ulo, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang. Ken chismosa. Anilakit din. Nagbiit matan, Mare. Kasla ka ano lang itim parugiyo ti balay nyo. Ngam ni, dandanin amalpas. Ay, wala, Mare. Talaga nga impa apurami. Takayat ko talaga ti lumasin. Ay, wan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. Ano sa, Mare? Manulaangan abulan, makaakar kayong mutan iti pagyanan. Saan abulan, Mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, day taman gayam. Kitaag man, no awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasao, Mare. Day tangarod, Mare. Iso abilibak unay kan ka, gaputainan ano samlata nga oray kas di ti ugali na. Uray adda amin kan kuana ti san anasaya at nga ugali ti katugangan. No choice nga min, Mare. Amo matan, agmay-maysa nga anak na ni Mario. Iso ako nak, anusak aginggat kabalak. Gamita, ay na, saan ako na makaanos pa'y, Mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritang ka din ti inam. May papan iti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y langin kuhan ako, ma. Ay ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Nasyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay jak amon. Ay, oray siyak pangarod bakit? Dakmat kanunungan tar aramidan na. Tasaan kit ngarod anasayaat. Ang mala, ano usap dalata? Ibagbagakon. Nauma akon. Jakon maanusan. Iso akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong matina, Mario.
Anya, inton umay alawas, umakar kayon kunam Mariaw. Uy, nanang. Hay, jakman ammo ken ka Mariaw. Talaga apas pasurot kay ti asawam. Ha? Amok ngay suti akin ka panunutan iti dayta. Umakar. Nanang, saan ko ba matakasta? Nagtungtungtungan mi dahi tang agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi abalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa aklaan nga no bilang laang. Ay, dahi tang arod kat nanang. Sino laang ang ti agluto iti kanag, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad dati asawak ti balay. Isumat aglutluto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agipaburik iti dano mapagdigos nyo. Nalabas kayo mat ngamin kankwana. Anya? Awan ti kan kanunungak kada kayo nanang. Taina kayo kan asawak mat ni Berley. Gamkas makita kat nalabas mat ngamin dararamidan nyo kankwana. Ha? Itinasaya at nakada kayo. Ulos asaan nyo ang maapresyar. Mapanyo pa'y is-istoryan titikaruba anasadot. Kan nagalas ti ugali na. Oras sino manugang maumamat anang. Kwa. Ay, saan kay ko man nga umakar iti pagyanaan anak ko? Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakit dito asawa. Nukas tati mapasamak. Anya, kasta tiimbaganakan ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay tiimbagana. Siya, saan? Umakar kami ijay iti anak ta. Taditoy ka. Saan mo da kasta tigat ko asawan bakit? Anya aga po ang mabatak dito. Into na may alawas. Manang danak itagbunag iti usar tayo. Tapno mabibit ti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki din. Awirik ni baby, tayo saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako, akamaw dyan na. Nakaakar kayo matlaangan, mare. Ay, nahawan, Mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makaturog ka matan iti nasayaan. Katawanan di bang panunutam no iti rabii. Pudno day tamare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutag. Saan akas la idiadda kampay la ijay at ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbidutak. Kasla akon managbasol. Di mo panunutan day tamare. Tinapatag kita kat nakaakar kayon. Awanan di pagparparikot tam. Dagita kawas yun, nanang. Kan apay nagdakkel ti bagyo ngay may dito'y balay. Kwa, anak ko. Pag-aasim ko taumanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya? Kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumakadagiti nararamid ko ken kasan anasayaat. Anya? Ay, naklakit din no nakaakar kami kat awanan ti sakit ti ulo. Ikarek nga agsingsing pita kung nakaong kan saan kan amapan ichismis iti kaaruba. Ikarek da ita napatag kagayam kanyak anak ko. Anya?
Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang nga ruden. Ngam si Murot pelaeng tawanan ba nakatugangam? Ay, day tangarod, Mare. Kung naglakit din no takdaran nati sa una sa anak patagkan kwa na. Kaskadaan niya pa'y dita. Anya langit din na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay laang nasayat apa nagpampanunot ko. Iso nga okay laang kanyak nga gyan dito'y balay. Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon, Mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakitan. Anya La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.